ole khir tu te che bai vek ule voinia ke ni zo than to work se chuan Signa 1923 bel chian na le bi chian na kan nei do na tun ma in Signa lo cho ma hian 1618 LPK 1618 in haiwa tin kan lo mer riat to tina zoram mi puiten amai ro chu BS6 atang khan ron upgrade in Signa 1923 tin na ron chuak ta chumi bel chian na le bi chian na chu voinia hian kan nei do na ni tuna chuan ama saberi na ke bi chian na kan nei do na ni akea hian MRF tayar ron mangin 95 ania alien khop maya chuan 29595 ania MRF tayar ania alien khop maya hi anunga po ti angai thau kha 95 tayar thau kha double in pian ron mangta chuan tiang hi ado anunga double wa hian keruk nei ting kan sei thin ta chu ai tuna hian tayar pakhat heta hian spare om boka chuan a body hi alien thakop maya 10.5 cubic meter aron mang to tin haiwa kan hriat thin ka chu hetiang lai a body hi ti hian angil thatin ta amai ro chu Signa hi chu ti hian anon ti on ta chumi chu om je chu balu te leivung te enge mo lo phur khan hetiang lai angil pop phan tang khom om thin ta chumi ron eng lo na chuan chumi problem ron solve na chuan ti hian anon ti on ta chuan company na phur za tura anon don sa hi chu 10.5 cubic meter ani chuan heta hian battery hi ron mang thakop maya battery a hian excite battery patni lian aron manga chuan heta hi silencer ania a silencer po hi hei anon da pui khop mai chuan akele ke inkar a wheelbase hi 3580 mm mania chu fit anga zong an saidon chuan fit som pakhat le inches riat ani azau tha deng deng khop mai chuan an hnung te kan enanga ta hian a tel boat alo oma ta hian a lock pa ngai takin a oma a tel boat hi chain lock te tun ma ka chuan a chuak thina amai ro chu hei tel chain lock a kha sound te siam du ti te complain om thina wang khan ting hian hi pa ngai takin lock thatak a om to ani chuan hetama kan kal zelanga chuan hei diesel tanki nia diesel tanki a hian liter diesel liter zathum alenga ni chuan diesel tanki a po hian on upgrade ta e plastic an mang vek ta tun ma ka chuan seiput thir seiput chi khan on mang thin ta chu a that lo zong na chu kong chuk chawa a airlock du thin ta diesel lo tem khan chuan chumi zong ron a har sat na zong ron chitken nan chuan ti hian plastic toy fel takin ti hian lian tha thau si diesel tam tak leng thau sin an on upgrade ta chuan abula hian urea tanki om le ta tunai BS6 suaka hi chuan pollution control ani wang hian khuwa pek chu to lo wang hian urea man angai thin ta chuta chuan tu heta hian urea hi liter somru alenga heta in urea box plastic box in a om le ani chuan heta ma hian kan kalanga hei hi hydraulic thunna hydraulic oil thunna ania chuan hei hi air cleaner air filter kan ti mai khania ama de chuan mun bichil de wa om thina hei tuna chuan hon ol sam de win ti fai po ol sam de win hetlai hen a pon lang mai hen om ta chuan a hnuaya hian hei heta hi diesel filter kha om le ta ni diesel filter po hei heta thon mai ol sam de tak hian hei ti hian an lu ta tai kan leng hal hala tai kan lu ta hian an thona ol sam takin kan ti fai thei ta ani chuan a chunga te hian a cabin te hian kan lut chin don ani hei a sang tha khop maya te hian kan lut chawa chuan ai a seat te hian kan lonanga a seat hi adjust heya dei hian kan thua ke hi ke somriat vel bor gania mani wait duang zong hian ti hian a seat ti a adjust hei ani heta in adjust na oma chuan mani wait zang deuh a khal tu driver wait alo zan deuh po khan
adjust hayatin weight rit deuh ani poin I an duang size an duang tok khan asiti adjust he ni chuan hei hetlai hi handbrake ania tin hei hi body controller ania chuan body controller bula hian a thung lam body up na hei hi a om le bok ani tin a chung hi chang tung khop maya I tuna kan soime ka hi AC lo zo kania do a du tan chuan AC kha acha thaya a order thei bok ani o chuan hetlai hian a gear om ta tata signa mi tena an fakna le mi tam takina an chuan na chu a gearbox liana hi ani tin a elpui te hawai hian a gearbox hi aron liana gearbox a hian 950 an soi thiam dan chuan mi tam takina kan hriat thiam dan chuan 95 aron mang lian khop maya chu eng angarit po pursela a body so zom belin eng angarit po pursela a gear hi chuan azau valani antini chu an fakna ani tin gear hi number 6 theng oma number 6 gear number 6 theng hian man thei ani chuan hetlaya hian amitara bula hin an light sang pek dan kha omle ta tin headlight light hi kan pek chuan phai zola kong tan nan light phei to pa en tur chi kha ni tin chuta chuan diesel po at safe ve amai ro chu kong chho dan don chuan hi ban thei lo thunga tin khami aya chho le de uthat chi tema oi tan dewa khan medium hi an mang le ta chu po chuan diesel kha ala safe pathau mai ni chuan he tain heavy om le ta heavy hi chuan Mizoram hi tangram ania lot kan lak le lot kan phur reng hian heavy hian hetai like heavy hin kan da thina chu kilom dan ania tin hetai hian emergency only ti oma hi regenerate kan ti trin regeneration bia 6 a chona om thin kha khami ti na tur kha ania tin headline help ti hilo om le ta hei kan honganga nekina GPS hi ama hian a chom vek to wangin a motor hian GPS a chom vek to wangin system atanga ti nu nangai thin ta chumi ti nun ani vele chuan headline help an ti chunga mi sen hitian kan metanga chuan GPS kha lo alo nunganga I motor ka khoi hmuna nge chiata tin khoilai nge dik lo ti te tin khoi hmuna nge om ti te engkim kha chuan aron hriat tir don signal aron penga chuan information aron pedon tinani chuan a chung hi zau tha maya company lam pangatang hian tianga mudna hian on duang lem lawa amaro chu hembe tiang signa nei ang chi hi chuan he tiang lai chen hian at seat hemi seat la son hian mut theina zau takan siam doi thina tumi chu mania duanga la siam le mai turania in tu tiang siam na tura tan chon zau tak hian anon da ol duai ani company lam pangatangin o chuan tuna hian kanan tinunga nga body te karan up anga tin chumi mai hen hei heting lai a cabin le a body in car he asaw maya mitam tak chon hetlai hian box tool box ten da thina liver te jack te sei tak da du tan khan hetlai in car hian box lian tak an la sak bel thina ala leng zan ani chu mitam takin an ti thin dan ani bok ani chuan hemi motor signa shim ai a horsepower hi 230 is a some horsepower ania chuan ama body weight rizong hi lot lami alo hian ama body weight rizong hi sang sing khat le sang riat le zanga ani o chuan he motor hi signa 1923 hi 23 ani na chana kha a horsepower ania a horsepower hi zani somthum 230 ani chuan ama shim a motor ri zonga hi lot lamni lawa a motor ri zonga hi a motor pumpui ri zonga hi kg sing khat le sangriat le sanga ani bokani o chuan tuna hian kanan tinunga nga a body kanan up chin don ani le nung ta hut maya ti hian he tamai hydraulic oma kena body hi a hydraulic man hian lian sakhop maya o le tinung ta wal mai le on an up body an up sawa
a body hi up thui thei khop maya hei tuna kan huang hian a body hi up thui thei khop maya lei po ni se balu po ni se leiban po ni se tang thei lo tura ngai ani a on thakop maya a body angle po on thakop maya chu e lei po tang thei lo tur balu po lo pur se tang thei lo turanga ngai le chu tiang tura company lamina anon duan ani bokani ole tikhan signa 1923 review chu kan lo zota e ngai dan kan siam thiam mai karinga tunlaya tang rama mi tam takin an man mek le signa phai chu mizorama sal tamber e triparliana chon sal tamber ania in e mizote tam takin an du marketing construction ate e mi tam takin anon la tam takanon kan sal toa chu tuna review kan leina tang khan mi tam takin e ngai danin siam thiamin kan ringa e kha aya chip tiara ron ti ko kan du view nangin kan hun nei ten zero si lawa khati chin khani mai sela in he motor hi in ngai ven vea in la chuak du ni chuan tom te alak chuadan le in arul na po tam lo takati dan kong e kan zon pui theireng chewa chutiang du le mamo hria chu in omani chuan a hnuai number kan tarlana hian miron bedonia kan lo me